nalazila u gornjem i srednjim predjelima doline rijeke Bosne, te da je po rijeci Bosni dobila ime. Važno je znati da je 26. oktobra 1377. godine krunisan prvi bosanski kralj i da je kralj Tvrtko bio kralj ne samo Bosne, nego je proširio teritoriju svoje države, tako da je ona obuhvatila i mnoge druge kraljeve. Nazivao se kraljem Raške, Bosne, Dalmacije, Hrvatske, Primorja, a gradovi Trogir, Zadar, Split, Herceg Novi i mnogi drugi su bili dio bosanskog kraljevstva. Važno je znati da je Kulim ban nadmudrio rimsku kuriju, da je znanjem i mudrošću sačuvao mir u doline Bosne, da je Bosna u njegovo vrijeme bila uređena zemlja s pravim ekonomskim i sudskim sistemom. Važno je znati da je Elizabeta Kotromanić, kćerka Stjepena II. Kotromanića, prva žena u Europi koja je napisala i objavila knjigu iz oblasti pedagogije o odgoju djece, te da je bila kraljica najvećeg kraljevstva tog vremena, Ugarske, a i Poljske. Važno je znati da je Hasan Kjafi Pruščak napisao Ogledalo klinčeva, studiju koja je po sultanovoj naredbi prevedena na turski i podijeljena svim kapitanima i aljanima Osmanskog carstva, kako bi se spriječile bolesti tadašnjeg plemstva, a carstvo sačuvalo od propadanja. Važno je znati da je jedan od prvih dokumenata iz oblasti ljudskih prava potpisan upravo u Bosni 28. maja 1463. godine, a potpisao ga je sultan Mehmed II, u kojem je bosanskim franjevcima zagarantovao slobodno ispoljavanje katoličanstva. Taj dokument se naziva Ahnama i nalazi se u Franjevačkom manastiru u Fojnici, koji čuva oko 50.000 dokumenata. Važno je znati da je Hasan Kaimija protjeran iz Sarajeva jer je stao na stranu gladne sarajevske sirotinje, tražeći da sarajevski bogataši podijele svoje žito sirotinji. Svoju kuću i imanje u Sarajevu uvakufio je prvoj ženskoj teki. Važno je znati da je najstariji rječnik južnoslavenski jezika, rječnik bosanskog jezika, kojeg je Mohamed Hevaj Uskufi, Tuzlak, učenjak, napisao u stihu 1631. godine. Važno je znati da je Mujega Komadina sagradio od najznačajnije građevine u Mostaru, ali da je ostao zapamćen po tome što je dao da se podijeli 40 vreća brašna i 500 tovara drva, čime je spasio Mostarce u snježnoj oluji koja je okovala Mostar 1887. godine. Važno je znati da je Hadži Vojo, pravog imena Salih Vilejetović, vođa ustanka protiv Austro-Ugarske, bio je protjeran, ali da je uz počasti dočekan u Meki gdje mu je dodijeljen džemat, da je u Meki svake godine do smrti dočekivao bosanske hadžije radujući se tome. Važno je znati da je fra Matija Divković, bosanski franjevac, svojim rukama u Veneciji topio olovo i izradio slova bosančice za štampariju i time postavio temelje našoj književnosti i savremenom jeziku, ne samo Bosne, nego i Hrvatske. Važno je znati da je Arminka Herić od izbjeglice do baronese u britanskom domu lordova ostavila fantastičan trag i da svaki dan brani interese Bosne i Hercegovine. Važno je znati da se Bosanci i Hercegovci u domovini i širom svijeta već vjekovima bore za Bosnu i Hercegovinu, za njen opstanak i da svako od nas mora i treba biti karika u tom lancu, da nisu odustali i da ni mi nemamo pravo odustati. Važno je znati da je Bosna i njena historija nepresušan izvor ponosa i da je naša doživotna obaveza da se ljepota sačuva. Važno je znati da je nekad bilo Rimsko carstvo i bili Rimljani u Bosni. Danas nema Rimskog carstva, a ima Bosne. Bilo nekad Osmansko carstvo i bili Osmanlije u Bosni. Danas nema Osmanskog carstva, a ima Bosne. Bila nekad Austro-Ugarska monarhija i bili Austro-Ugari u Bosni. Danas nema Austro-Ugarske monarhije, a ima Bosne. Bila nekad Jugoslavija i bili Jugosloveni u Bosni. Danas nema Jugoslavije, a ima Bosne. Hoće li još neko da nas okupira? Bujrum, samo neka zna, poslije ima da ga nema. Čekajte, imamo i mi nešto reći. Moji drugovi Gabriel, Arvid i Lukas će vam poželjeti sretan praznik na švedskom, ruskom i grčkom jeziku.
Щасливого национального дня Боснии и Герцеговине. Glad nationaldag till Bosnien och Hercegovina. Gali etniki imera tis Bosnijas kaj Hercegovinis. Sretan dan državnosti Bosne i